Kaze kuri Itange TV show, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba, turabasuhuje. Twongeye kubana namwe mu nkuru yacu. Aka kanya ntangiye mvuga nti biragorana cyane gucika umuntu kwimya agahenge. Agahenge ni ijambo ry'ikinyarwanda risobanura umutuzo. Abantu benshi bagiye bagwa mu mutego bakavuga ko badashoboye kwihangana, ariko iyo urebye neza usanga bari babishoboye, ahubwo ari uko babujijwe agahenge. Umugore bavuga ko afite ubwenge bwinshi, Bibiliya yivuga ko yashutse umugabo. Nta wari uhari ibyo bibi, abe yamenya iminota byafashe. Gusa abagore bazwiho kwihangana. Nta mugore uvuga ikintu rimwe, ahubwo agisubiramo inshuro nyinshi. Ibyo bigatuma umugabo yumva abuze agahenge. Ikindi kandi kubaza urukundo narwo rubuza agahenge. Ukibagiza neza bikakurenga. Hari umusore nzi w'usuwe iwacu, uretse ko naho byahabaye. Ni umugore mwiza yarakamwimye, ako si agahenge gakoze kandi. Maze umuhungu araturatura, abazwa ubutitsa atitsamura. Uwo ni Samusoni w'umuheburayo. Izina bise uyu Samusoni ryasobanuye uw'umuhungu. Samusoni akaba uw'Imara, maze avukira mu mujyi wa Zora. Umuryango ukaba uwa Dani, ugakomeza ugana kwa Yuda. Reka nkubwire ahagana iwabo, ho hari hafi y'i Betisheba. Bisobanuye iwabo w'izuba. Marayika yavuze ko azavuka. Marayika yavuze ko azavuka igihe Abisiraheli bari bari mu bihe bibagoye. Isiraheli yari isumbirijwe n'Abafilisitiya. Samusoni yavutse ari umunaziri. Ibyo byari bisobanuye ko umubiri we wari uwo gukoreshwa n'Imana. Nta cyuma cyogosha cyari cyarigeze kimukozwaho kuva avuka. Ushaka kumenya amateka ye neza wayasanga mu Bacamanza 13 umurongo wa 16. Yari yarahawe imbaraga zidasanzwe. Yarwanaga n'intare akayica, ariko nawe hariya yamwishe.
Abafilisitiya bari bamaze imyaka 40 bakandamiza Abayisiraheli. Samusoni yaje ari umucunguzi. Yangaga Abafilisitiya urunuka. Ahagurukira kubarwanya we wenyine. Inkuru zacu rero ntakagaruka. Icyo nabasaba mukurikirana igice gikurikiraho. Murakoze.